Hello babsong norong nogai mankana thandel chung Tripura tongthutui chung o India o tongthutui chung buni yang rogo juddo solimani chung abor khanai tongo o juddo ni bagai no tabo Tripura o tamo modi saklai mani rangchakta paidi gari kom chaluk di abai hinoi saklai mani chung nukhana chung nukha mantri rok no cycle chaluk jak rok mantri rok train bai thangmani rok abor chung nugoyo manka khali suni bagai jang semali abo nge birat fight ungoi tongo jeni India ni phataro abo borongoi tong jaga norok nasu sanang naya norok bebak no sawai mano anslai debo ge abo haiklai no tabuk jeni Tripura hane bisingo bo kaisa belai kotor juddo choli tong norok sawai da mano juddo norok sawai mano phiaba sawai manmani yagolo phano norok apso amonoti important wansu gyata karon abo hingke social media tui fight face to face fight ya social media tui fight chole hoi tongo birat fight abo sabai sawa fight choli tong hingke bai thang ekta party ni duijon MLA abai no ma hinjenai bobo o party ni no te masa bin pokke fight khenai bobo o party ni no same party ni duijon MLA same party ni duijon MLA borok social media birat kaisa fight choli hoi tong o jorao sabo hingke borom ganang MLA Chitta Ranjan Deborma te borom ganang MLA Ranjit Deborma borok kuneni bisingo social media amsuk birat fight actually joto party thangbai ga haisi bomb khetalai mani abhaike fight choli tong boroni bisingo chung abhaike no chung boroni fight social media ni fight no chung kicha porimanai na heda porinai khenke chung tebo sposto babe clear babe chung bujuwe manai ge norone screen no rijang hinorobo porinai di angbai baksa aro borong manang MLA Chitta Ranjan Deborma bottamani sui Chitta Ranjan Deborma kubikok no sao Tripura motha party Tripura land state sanmung sanya bo 9/3/2023 salmarini simi no sawai phaima Tripura motha party Tripura land state demand sanlia hinoi Chitta Ranjan Deborma bai Tripura ni supreme ni kaisa agreement 18/2/2021 tongo Chitta Ranjan Deborma ni sanani right botongo sabo sanai Sri Ranjit Deborma le sabo Chitta Ranjan Deborma no resignation rudi hunoi sanai Chitta Ranjan Deborma le Ranjit Deborma bai agreement khlaiable Ranjit Deborma kucharo kok sanai le sabo Tripura ni supreme bini bai thang sana Tongkhai hinkai sawai phano mano Chitta Ranjan Deborma le Ranjit Deborma no mungsa satai kurui bini khikurgo tamo asuk hor nangkaba abongkha borong bonang MLA Chitta Ranjan Deborma bosao Ranjit Deborma ano sanai sabo resign didi no MLA ni bo sanai sabo bini khikurgo tamo asuk hor nangkha abo borok kuneni bisingo fight birat choli hoi tong do bini khikurgo tamo asuk hor nangkha mane 2000 tamo aro saka bo bai agreement khaijak tongo hono Chitta Ranjan Deborma bai Tripura ni supreme kaisa agreement tongo 18 tarik 2 mas 2021 agreement khaimani po abo tongo Chitta Ranjan Deborma ni sanani right bo tongo nei pha bini o kokno MLA Ranjit Deborma tamo hinoi reply rikha abo chung manai na abo borok kuneni fight chung manai nai norok nai na di norok porin nai di MLA Ranjit Deborma bosaka Chitta Ranjan Deborma MLA bini Facebook o kaisa post roi suika
tipra motha party tipra state sanmung sanya hunoi bini Facebook post no lukurok poroi naidi Chittaranjan Deborma tebo suika Sri Ranjit Deborma sabo Chittaranjan Deborma no resignation ready hunoi sanai poila no ang sanai tipra motha party tipra state tipra land state sanliya nung bahike sawe mankha nung party pai halok puri narugya bisi busuk ungkha lekhawi da naikha party bai nini halok kurui te meeting rogose phaya hunke nung bahike sawe manai sungnom nogya je MLA Ranjit Deborma ojoro sabani bopono party bai halok kurui kuno meeting o okholliya abo sungmo nukliya hayadiba sungmo nukliya norok comment khaimano nung bahike sawe manai nei sungobano thangnai ADC chongmari ambasani rest house o BJP ni candidate by khogoi meeting khlaimanile tipra land state manoi dakhlai karon kulai champor ni candidate BJP ni Bimol Deborma bona kuplai khainani bagoi borong ganang MLA Chittaranjan Deborma bo camping khlaiga bobai Bimol Deborma bai okok no Ranjit Deborma ojoro sawai dong kaisa kok muitu narugdi nung tabuk bo tipra motha party ni nomination iba ticket baino chongmari batayoi MLA ungjak chongmari batayoi MLA ungjak nung party ni permission naharoida BJP ni candidate by meeting khlai jodi nung tipra mothani khorche MLA ongoi tongkhankai party ni permission ni thani toda tong party ni permission nawida nung BJP ni candidate Bimol Deborma no nung kuplai khainani bagoi bobai meeting khlai tini abo Ranjit Deborma ni MLA Ranjit Deborma ni sungmung hingke Himmat Tongkhai resignation ruoi thangdi te by election o batai kuplai ungoi Phunuk di abo bo challenge rikha sabo Sri Ranjit Deborma MLA bo challenge rikha Himmat Tongkhai ke resignation ruoi by election khalai khane kuplai ungoi Phunuk di saimiya ojora borong ganang MLA Chittaranjan Deborma bahikle reply rinobono Ingkai khogoi BJP candidate by meeting khlai manjagoi te social media viral ungma ulo ADC chongmari nung bot che rulia bla bot che rulia viral ungoi manjagoi lasi jagoi ADC chongmari o bot che rulia no oban ko gya Ranjit MLA Ranjit Deborma ni ko IPF ti tongfuru bo nung dol bai gaddar khlaioi phayu hunoi lukorok salayu tabuk bo nini gaddar no lukorok serai nukha nung kubui da tipralen state san na post position san amo lukorok kaham kheno sawai mankha tei nono sabo chukli ruoi tong amo bo joto lukuno siu a borok nini gana no asukjak khogoi BJP candidate by meeting khlaimani mangpli ruoi rukha kaham ke naidi abo nini mangpli da hambai ate hinoi borong ganang MLA Ranjit Deborma bosuika pia bosui mani borong ganang MLA Chittaranjan Deborma bo nugoi mankhana gebo bo bini okok no reply dinani bagoi tihar nongoi tongkhana wansugoi no tongkhana abongkha borok kunini war choloi dong borok kunini tini sanani thangkangke aro jeta borong ganang MLA Ranjit Deborma je samani ঠিক ন পার্টি রগো
bo thangmani rok chung nukliya ADC chongmarini sikang kuno program attend mani nukliya aboni sikang bo kuno party by relation tongmani nukliya chung abhano jeta nugoi tongmani to ge Ranjit MLA Ranjit deborma bo okokno saw nung kuno party by se relation kurikhe nung bage sawai manai nge nung tabuk je BJP no support khlai tongmani je BJP ni candidate no Jiti rinan bago support khlai tongmani Bimal deborma bai meeting khlai tongmani abo khai nung nini Tipraland state demand no manai da nung thangoi tong bo amhai ne bo bono sungka he tabuk MLA Chitta Ranjan deborma tam ne reply dino abano chung manai chung hoya da abano chung manai sing nai reply re nai bobo inke dol kaisani bisingo bahai ngoi thanga nai kaisa dol 2023 fight khaye choba khlaioi 13 jon MLA mankha birat kotor ko khaise 13 jon bisingo ke ta 12 jon da ma hinche nai 12 jon bisingo 11 jon da ma hinche nai abo saimale ajong haise abo saimale ajong wansung nai wang bo buti jat system borone bo nai nge abono boroni war Facebook ni bisingtei war choli hoi dong nge chong abono naising nai MLA Chitta Ranjan deborma bo tam hine reply ri haise hai diba nge aro norok sabono support khai abo norok comment khai mano MLA Chitta Ranjan deborma norok support khai Chitta Ranjan deborma je khlai tongmani je sawai tongmani abo da kubui ba bo je party by relation kuroi bobagrani mukhang naharai 47 ambasana bo Jiti kha 2023 tabu Jiti mani jagolo bo public by beman khlai tongkha bobagrana dhokari oi tongkha abhai haida ma tong norok comment khai mano ngete MLA Ranjit deborma je sawai tongmani abo right kokno sawai tongo MLA Chitta Ranjan deborma khoroksa gaddar hene bo sawai tongmani bo kubi da gaddar ni bagoi da ঠিক গাদার খাই তংমানি বাগার বতেনি গাদার হিনজাক আবো নরক কমানি বিসিংতৈ নরক সাওয়াই মানো গে হামবাই পাইথাক জরা নরক আন ভিডিও কুরঙ্গই তংমানি বাগাই মালাইনাই নরক বাই নেক্সট ভিডিও হাই